agikorwo ni koretwo online ni koretwo kimenya ni koretwo na drama gatagati ga Kinyua wa Iratu, and one lady by the name Nancy akoretwo agishare video na idine ciake cia ukinyaniria with Kinyua wa Iratu allegedly. Video iria citumurete direct imwe na muno guku nenda-ini na citumite Kinyua wa Iratu kinya athie incognito because ni cikoretwo cigicomera Kinyua wa Iratu ritwa na njira imwe nene muno, andu makimwira anakwanga ni kujifanya tu ni hypocrite, yet behind the scenes is doing very bad things. Tondu kare video icio ni haronekana hena maundu matari mega marathi na mbere na gwikika hau, na horo uyu ni ukoretwo ugituma Kinyua wa Iratu akorwo agikirirwo na njira imwe nene muno. And right now muthenya wa umuthi show-ini ya Kogi's Corner ni tuona Nancy ni akorirwo agithi haria, and people really expected more tea. Andu meko expecting maybe Nancy aguthi hau na akorwo akiheana cai ona muingi makiria wigi drama yo yao na Kinyua wa Iratu, but she went there and apologized to Kinyua wa Iratu na akorwo agicunga muhera na auga ati video icio ciothe ni edited na she did not post them while she was in her right mind, yani hakuwa na akili timamu akiziposti pale hivyo. Nie ndita Nancy na uria ndiraiguithika ngoro yakwa na uria ingiuga Ngai arenda tondu tuthikagiria mugambo wa Ngai. Ni ndirona nie ndige maundu maingi na no nyende kuhoya muhera muno kwi Ngai wa mbere anjohere tondu tigiko kiega ndirekaga. Njoke wakere hoe muhera kuri aciari akwa ndimuconorithitie, ni ndahoya mundekere tondu iyo tio mbica iria mungienda kuona, na ni njui Ngai ni egukindeithia na undu toyo ndukanoneka ringi. Njoke ndirenda kuhoya muhera kwi my main character wa the whole scenario wa movie hiyo Kimoda. Ndirenda kuhoya muhera kwi Kinyua wa Iratu, muthuri mwega. Okay. Muthuri mwega na muthuri wikio muno. Na he's a very good example in the society. Onani okay ndicoketie meciria ona riria Kogi ni invite ni njokirie meciria na dona no akorwo ari ta brother yakwa kana onani no ndirarera mwana wa kahi. Ugo niguo Nancy arikia gukorwo akiuga haria show-ini ya Kogi's Corner, na ona baharu ni tuona bado Kinyua wa Iratu ni arikia gukorwo akihurirwo thimu, na pale hivyo akiongea pale hivyo wameweza kureconcile, they have reconciled, na makoro makeiguo na hau ni megufuta video icio ciothe na maundu macio mothe makoro magithira. We munene kana atia investor wana atia ati na uru nenya ni rahosi kamundu karia karanyarira in fact na tu live akaja beru ndu akiarie maundu wituhuke turakora tu live pole digira dona kwirorera ona ni thamite Facebook thutha uyu no atwarwo mahenya ni ria nyonetio horo ni ndikira kwahera mundu andikira kwahera ona Nancy ucio na koni akigera ithie ruo muno hamwe na family yakwa no nie ningumuohera angikorwo ndegucokera ekonde kwendete video icio ringi ningumuohera. Yes. Koguo kino kio kirikanio kirikienda tugie nake gikorwo we ni aramenya ndegucokera ndeguthondeka video icio ringi nie ningumuohera. Riu koguo we no agicokia tondu tutigagikoo ningi turamuohera ningi rucio tuone ningi ni ekira ingi tondu ithuothe turi hiano haria twihagia tutiganite. Kinyua gwiragwo ni urathiete handu nginya ka report muiretu uyu akoretwo horetie thimu akoretwo nginya ateguthie wira ni tondu yatigiraga kunyitwo neguo ni ukuheria case icio nigatha akorwo free cira ke wothe wi DCI
na nginya ugene uthire headquarter na irikane atauga no kiu agikoya ni kwandika uge ndegucokera ni tukweheria ciro ciothe kiri mwega Nancy Hende mwega yeah ni ugereithia ruo muno na tondu ni wakiherania ni ndakwahera thank you na kuthaithe na nguhoera Ngai ndukanacokere na Ngai yakwa athondeke muturire waku Ngai athondeke muturire waku amen na agikuonekanire maundu-ini mothe thank you wena kaundu kwenda kwira kinywa chairman pole muno Ijue ni urari na ihinda iritu Johera ndirari mentally stable ngoretwo na thina wa meciria of course hari comment section ini ntuona people are not satisfied ado matiuma satisfied na ugo gwakora gugithi na mbere because people really expected something else to unfold maybe tokora tukiheo ndugi na nie dio imoni makumegi drama ici ya guku online because thaici online urakora drama ici nyingi ni andu maranikana so it really brings the question who should you believe online no ufati gukora ugitikia guku online agikoro mundu no athi to such extents no ufati gukoro agitikia online especially ado aya makoro na maritwa manene kama unajua uko na jina kubwa huko hivyo it is high time you be careful with who you are talking to on those video calls you be careful on who you are texting on who you are talking on phone calls nituonete ado maki expose phone conversations na shikimathokiria ginya ritwa muno recently ntuonire ginya Triza mamake Muraya sometime last year ntuonire one of the business ladies in Nairobi aikoro agi expose phone conversation and right now we are seeing Kenya Wairatu though it is being said that video is edited at this point niegweshiria if you know you have a big name protect your big name at all cost tondu thaici nima Kenya Wairatu nimoka na mauga how video is edited but the truth of the matter ni ati it might be edited it might not be edited na gukoro uguo Nancy auga nima na gukoro tima because I mean unless wadure mundu mjanja ukisoma kwa hiyo interview pale hivyo nijue ni ukuma na kaundu kana ni ukuma na ka conclusion gaku wire onako ni tuona hau kamera-ini ni mohanira I know there is no way you can prevent people from doing what they want online so we gukoro tu ukimenyerera nigetha gutiga corona anything yaku igikoro ikilikwo gukuja that is the only thing I can tell people otherwise shai woka guku online adu no mekunywa people will take that tea like nobody's business nadu megukurumwa hokwo ni guo and tomorrow they'll find something else to talk about but utabaki hapo hivyo na pain yako na umesha exposewa na all those things anyway ni dio imoni makumegi uhoro uyu ntoreke uko tukiona maundu macio mothe magithi na mbere haria Kogi's Corner and now according to Kenya Wairatu Kogi investor na Nancy uhoro ucio thaici ni muthiru done and dusted Nancy auga uhoro ucio ndakaurehe online ringi we don't expect to see that online again no comment yo ture maoni makumegi uhoro uyu